Assalamu alaikum. Ulu prezident. Mana biz Granisada turabız. Bundan o 2006-yıl Granisa ol жақта болған. Granisa ona 1 kilometr nar жақта болған. Ondan keyin 2006-yıl 2006-yıldan keyin bu Qoqselamайga жылып, өзінің арығыны қазып алған. Қазып алып, Granisa қылған. Бұяқ катта мана Granisa қылынған. Біздің чоңдарыбыз дағын 6 метр сатышқан оқшайды. Дағын елдің теректеріні қазып, мана көріңіздер. Дағын қазып, Өзбекистан дағы кіріп, бізді дағын теректерімізді қаздырып, дағын Қырғызстанға арық қылдырып, кіріп атады жерге, демеге, кіріп келіп атады. Бұны қарайтырған кім бар, же сатып жүгердіңер дағы, bu елді дағы сатышқа туыр кеп қалған оқшайды. Қырғызстан ушунчалық қиналып қалдыңарбы? Енді үзоңғы қуышты сатқандай bu жерлерді ям сата өрсе, бір күн бізді ям сатат bu çoğundur. Қанша күннен ақиқат барбы? Бұл метрден киріп атат. Ақиқат барбы? Бұл ақиқатты кім шешет? Бізді теректерімізді неме қылып атат. Енді біздің 100 Granisa кетет екен десек майлы. Granisa'dan taşqarı Özbekistan'a 6 metr kirip ketip atat. Prezident süylep atat, vazirler bilgen boğun jep atat bu yerde. Şunu bizge çeşip beriңizdер. Kelip mana. Mana şu çukurdan bu yaka ötmüş gerek. Çukurdan ötse bizde atıp taştayt agar. 7 metri var çukur. 7 metrden dağı ötüp atat. Dagavar emes, Kırgızstan'ın jerge kirip atat. İlgeri ama şonday kılganda ona Granisa turap olacaktı. Granisa ilgeri kazılgan, Granisa uşar жақта. Oşo şıypanıdan tosulgan edi. Qoqselan ağzımdardı tostular. Bu yaka ötüp atat. Yazdan beriniz. Bulga maylı tala eken. Az barganda bizden 100'dün duval çukulanışqa tuğru kelet. Granisa'dabız. Az barıp kösötöbüz koyak diye. Munda biz Granisa'da yaşayыбыз. 30 metr, 50 metr ketep dep Kırgızstan Granisa kılışıga maylı dep kayıl bop tursak, Kırgızstan kegechele Özbekistan böytten 6 metr ketse men çegimnin ana duvaldarım ketet da. Duvaldarıma üydöge egilgen tereklerim, gilaslarımın jarmı ketet. Bunu kim çeşet endi? Kırgızstan Granisası kılmadık edi. Endi Özbekistan çukurun üstüden kirsek kanday degen gap bolur. Granisa. Bu Granisa ilgerden kazılgan. Eski Granisa ol pastayla bolgan. O 1 kilometr. Arıq oşur жақта. O görünüp durat. Özbekistan çukurdan nege ötüp? Agar biz Özbekistan çukurdan nara koşsak, agar biz Özbekler otup eleteştey. Ana koşnalar, Granisada koşnalar menen neme kılıp atabız. Şunu çoğundur gel toktat elbey. Küçü jetbey bizden hakimiyat, hükümet. Söyleseler bolat da endi. Bir jolle. Develenti böyle qarap otura berbey. O yerden ne iş kılıp oturadılar? Eldin şundayın çeçbese. Şol. Ölsek 2 metr jerge jay bolabız go, biroq çoçun adamlarga 2 metr emes 1 metr jerimizde ura körbeybiz. Biz Manastın urpaktarыбыз.